Murimu wa kuhaica thakame ni murimu uria uri ugwati munene hari ugima wa mwiri. Na kuringana na uthuthuria uria wikitwo ni Ministry ya ugima wa mwiri uronania nuthu ya Akenya matiri na umenyo wa gukorwo magithimwo murimu uyu. Ministry ya ugima wa mwiri nyitanire na thirikari cia county na honge itiganite ni mambikite mitaratara itari ya marihi county-ini ciothe hari kuhe andu othe kamweke ga kwimenya. Nitucereire Sylvia Onchengo uria ni murigitani uria ukoretwo agicemania na arwaru mari na murimu uyu kumahe motaro ma mirire miega no uria manginyihanyihia thakame kuhaica muno. High blood pressure ama hypertension ama msukumo wa damu ukiwa juu inakuwa more than 140 more than 90. Aria mari hatikaini ya kunyitwo ni murimu uyu ni aria mari na kiro nyingi gukira githimi, kunywa njohi, kugucia thigara, irio ciena cumbi muingi, cukari muingi na mirire miuru. Murimu uyu nduri dalili na nikio urerikana gukorwo uri murimu wina ugwati munene bururi-ini. Onchengo ni ahinyiriirie mutumia wothe muritu gukorwo agithimwo na kwambiriria kliniki tene niguo gwithema mathina ma murimu uyu. Baadhi ya dalili mama mjamzito usikia. Mojao ni kichwa kuuma sana ama kutokwa na damu na hujafika tarehe ama siku ya kujifungua. Hari mirire miega murigitani Steven Karaja ni aratariria makiria. Njohi ti njega angikorwo ni unyuaga baki ya muthemba o wothe. Irio ta ici cithiaga kuhatwo na guku mikawa-ini ya barabara-ini, chips, sausage icio andu mararia tumitura tunini mararia na matiramenya tuthondeketwo naki. Giki ni gikundi kia Rechik mwena wa Kibira kiria kinyitanire na ruhonge rwa Amref mena itanya ria kumenyithia muingi na kunyihanyihia murimu wa kuhaica thakame. Erastus Mugwika ni umwe wa aria magomeirwo ni murimu uyu uria wacungagirira we gukua mwena umwe wa mwiri wake. Kiria gicungagirira muno ni kuria nguku iria twitaga cia broiler iria kuringana na ataramu a mirire miega cikoragwo na dawa iria ithingaga mikiha ya mwiri iria ikoragwo ari ugwati munene hari ugima mwega wa mwiri. Ndio nishika vizuri nikiwa naenda kazini hai rahisi. Ndio yangwatire mitete nguini. Yangwatire hai rahisi. Ndatanda karare kwa kioski tu. Hakuya tupewa sonda. Hapo sikumaliza ile sonda nikaanza kusikia hapana. Ni nini baya? Kashindo kwani imekuwa namna gani? Kaambia mwenzangu nasikia sio siski form. Sikujua, nilijua nikiwa na wiki moja. Kuriona ngege kundini giki aria meyumiritie kumenyithia muingi kiria giacungiririe o kunyitwo ni murimu uyu. Mahinda mothe guayoraga itonga. Ndegianyitire rege mundu tani muthini no ni ndegure ni ndagieka. Tani ni ndendete nyama obvious. Ono muthio no nyendete. Ona ndageria gukanio no nyendete. No ni ndionaga pressure tari murimu taru nduri handu ratura. Turi nduragirie uthie no ni anjirire ti mwega thie huruke kiumia kigima iteguthie wira nywe dawa. Haya no korwo ni ta soda ta icio ringi ni twanyuaga muno kanyua soda kwa wingi. Singeweza kutoboa 9 months na hiyo mimba. Mtoto alitoka na 7 months ilitoa na ikatoa mtoto mdogo sana 1 kg. Nakumbuka hapo tulikuwa tuna express maziwa ndio tupe mtoto. Sasa ile nilikuwa na express ilinichapia hapo flat chini. Ikabidi sasa hata siwezi fika kwa huyo mtoto, nikapelekwa kwa ward. Sasa hiyo ulimi yangu ilikuwa imesha turn black na singeongea. Murimu uyu ni umwe wa uria uroraga andu aingi ni kwaga umenyo na nikio Ministry ya ugima wa mwiri yuritie Akenya othe kwiyumiria guthimwo niguo kwimenya ugima wao wa mwiri hari mutaratara uyu tari na marihi.
Nuthu ya Akenya guku bururi-ini matikoretwo makeyumiria gukorwo magithimwo mirimu ya cukari ona mirimu iria yumanaga na ngoro iria icungagirira ikuo thiini wa bururi wa Kenya. O ni uthuthuria uria wikitwo ni ministry ya ugima wa mwiri. Hakwa nie ni ndemenyera Ngwihoka we ni ugukorwo ukiyumiria mweri uyu wa mugira njara gukorwo ukimenya ugima waku wa mwiri woikaire atia hari guthimwo cukari. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a.